laylayan. Nami dapit sa kuan guys, sa kanang ilang parking area. Lagi wala pa man nag-operasyon karon. So view lang sa mi. Pwede may makasulod, sir? Sir guard? Pwede may makasulod yan na mag-bayad big entrance. Pila po yung entrance? Pila yung entrance? Ah, okay. Go-operate na day karon? Go-operate na? Yes, mga 2 months na. Ah, okay. Nag-operate na day sila guys. 2 months ago na nagsugod. Pero gikontrol gyapon ang tao. Yes, ma'am. Then, sa... Ah, okay. 21 below. Ah, okay. Ah, okay. Salamat. Then, 59 below. Above. Above. Mo'y pasok. 29? 59. A third? 59 above. 59? Okay. Okay, salamat, Sir Guard.